Yes, thank you very much. Welcome to this video. Je turi kumwe muri kumwe na Rwa Innovation Hub. Hano rero munsi dufite igikoresho tugiye kwigishaho cyangwa kuvugaho gukoraho ibintu byinshi. Turaza kurangiza iyi video ibintu byose wibaza kuri kino gikoresho. Baza ngo ni iki? Waba wakibonye? Ni iki ngiki? Tukita digital multimeter. Digital multimeter idufasha iki? Uko ubibona ni apareye dukoresha nk'abatekinisiye mu buzima busanzwe. Iyi ngiyi dore na cover yayo ni uku nguku imeze. Hano kuri specification uri kubibona uburyo imeze. This is model yayo, uraza ukareba rate zayo iyo ugiye kuyigura. Guys rero iyo niyo twita digital multimeters. Hano utagira ngo harimo pare ebyiri, kadufungure turebe. Twagiye. Urabona tubonyemo iki? Harimo imigozi, hakabamo agapapuro, hakabamo na appareil yacu. Agapapuro rero ku bantu bamenyereye niko twita manual cyangwa catalogue. Kakitwa gute? Digital multimeter operators instruction manual. Yes, tuyita manual. Haba hariho amabwiriza agenga cyangwa uburyo umutekinisiye yakoresha ino tools ye iyo ari gukoresha devices ziwe. Hano rero ushobora kuza ukayifungura, tuzasangamo ino appareil yacu. Uri kuyibona tugusangemo imigozi yayo aba ari ibiri. Turashe tuyirebe, reka rero tuyikure mu mashashi yayo. Guys dore nguku urashobora kuza ukayifungura like this. Iyi cover nayo ivaho. Iyi ni cover yayo, then iyi niyo appareil yacu like this. Ukayikuraho amashashi like this for example. Ukabanza ukareba ko appareil yawe ukimara kuyigura isi appareil yawe ni nzima. Ushatse wasubizaho ya poti ya cover yacu. Iyi ngiyi amapoti yose ukareba kameze neza like this. Hanyuma ukaza ukareba ko nta kibazo ifite, ukareba ko kano kantu keguka ino keyboard cyangwa screen yayo, not keyboard, ino screen display yayo kimeze neza. Then iyo yeguka gutya biba bihagije. Tukaza kureba ko ubundi appareil yacu yaka. Ahangaha niho twakiriza appareil yacu handitse kuri power, then ugakandaho gutya like this. Appareil yawe uri kubona ko yaka neza. Iyo umaze kubona ko yaka, ushobora gusubizaho cover yawe like this, igasubiramo gutya neza. Appareil yawe ikaba ihagazemo neza. Ukareba hano kuri cover like this. Hano inyuma biba bidufasha icurazo ukareba ko appareil yawe ushaka kuyikoresha wayiteretse ahantu runaka. For example nimba ari nk'aha ngaha, uraza uyiterekemo gutya, urebe ko appareil yawe ushobora kuyitereka like this. Then ikindi ushobora kuza kureba, ushaka kureba ko na kano kantu twabivuzeho ko kwiguka bitewe naho ushaka kugasomera like this. Ukongera ugafunga n'ingi bitewe nuko byumva, akaba wayimanura. Then ikindi tuza kureba ya migozi yacu. Iyi migozi yacu rero urabona ko uraza ukayifungura like this. Ukayifungura ibigizwe n'imigozi ibiri, harimo black and red. Izi nizo tukunda kwita probes zino probes zira appareil yacu like this. Ukabona ko ifite utwuma tubiri n'ahantu ucomeka tugiye kureba muri appareil yacu. Iyo tugiye kuyicomeka rero uri kubona ko hano dufite ibintu bibiri ku mabara. Tugendeye ku mabara dufiteho aho duconnecta ya migozi yacu. Umugozi umwe ni umutuku, undi ni umukara. Hanyuma tukagira aho ducomeka, hamwe ni umutuku, ahandi naho ni umukara. Dufite hatatu h'umutuku, then ahandi hakaba hamwe handitse common h'umukara. Dear friends and guys, ikindi ugomba kwitaho, urabanza ukareba ko ino pointer, ino moving pointer yacu igenda igaheza ikazenguruka. Ukaba settinga value ushaka y'ikintu ugiye gupimira. Turaje tubirebe. Ahangaha rero ikintu cya mbere ubanza guconnecta, ubanza kwita ku iyi migozi. Uraza ukabanza ugashyiraho icyo twita common. Iyi common
common yacu ni black. Uraza rero iyi port ukaza ukayicomekamo like this, ugacomekaho ya port yawe. Uri kubona ko port yaje ikagira gute, ikajyaho, ikaba icometse. Iyi black wamara kuyicomeka ukaza wa mutuku ukawucomeka by default. By default uburi hehe, uburi hano. Ahangaho ucunze neza hari ikintu cyanditseho letter V and ohm. Hano turaza kureba ikintu bikora iki. Turahapimisha value ebyiri, harimo icyo twita voltage and resistance. By default rero uyu mugozi burahangaha. Uyu mugozi tuzareba uburyo ushobora kuza ugakoresha n'izi port n'icyo ugiye gupimira, ariko uyu munsi reka tuvuge iyo ugiye gupima wenda ino voltage na resistance. Iyi migozi yacu rero imaze kwicomeka appareil yawe ushobora kuyatsa ukagenda ugapima value ushaka bitewe n'icyo ugiye gupimira. Hanyuma twihuse rero appareil yacu ino digital multimeter urabanza umenye ikoreshwa iki, ikora gute. Hano rero iyo umaze kuyatsa ifite ibintu byinshi ipima, ubibwirwa n'iki. Uraza ukareba ibintu ishobora gupima. Urebye ahangaha hano dufite urugero rwa ohm, niho dupimira icyo twita resistance. Resistance ushobora kuza ugapointinga hano muri 200, igihe niyo ufite resistance wenda iri muri 200, ukaza muri 2000, 2020, 200, and miliyoni 20, like this. Ahangaha murabizi ni ama unity, ni ama kilo. Ama resistance aba ari manini kugeza muri mega. This is mega ohm, this is kilo ohm, this is 200 ohm. Uvuze ngo ntago ari mu makilo. Hano rero uraza ugasetting ugiye gupima resistance like this aho ushaka. Aha, ikindi ushaka gupima ni iki? Ushaka gupima voltage yacu. Voltage turabizi ko iri mu bice bibiri, tugendeye kuri supply. Hano rero ahangaha turi gupima umuriro wa DC. Na ahangaha tuza mu uyu muhondo muri 200 milivolt, 2 volt 20, 200, 1000. Iyi ni DC tuba turi gupimira ahangaha. Then urapima rero bitewe na supply ufite. Hanyuma hano hasi h'umweru urabona naho handitse voltage. Iyi ni voltage yo muri AC. Hanyuma nta kindi kintu ukora, uyushyira muri maximum ugiye gupimira umuriro. Nka single phase yacu tuzi ko ipima ariyo dukoresha, irayipima, na free phase irayipima, nayo turayikoresha. Mu Rwanda dukoresha single phase iri hagati ya 120 kuri 240 cyangwa 50. Hanyuma dushyira muri maximum kubera ko iyi value yacu irenga 220, tugashyira hano muri 270 tugiye gupima voltage ya AC like this. Then voltage ya AC nanga tuyipimira like this. Aha, ikindi kintu ipima ni iki. Iraza igapima icyo twita MOSFET and GFETs. Ahangaha iyi port yacu ni ikipima. Ikindi ahangaha iraza ikadupimira icyo twita capacitors, tuzabireba uburyo dukoresha multimeter. Hanyuma rero iyo umaze kuza ukaba hitamo value za capacitor bitewe n'iyo ukeka ko uba ufite nk'umutekinisye. Hanyuma tugukaza tugakoresha izi port turi gupima capacitor like this. Hanyuma ikindi ugomba kumenya ni iki, ipima na current. Current nayo nimba dufite voltage ya DC na AC, hano naho iraza ikatupimira iyo current nayo byumvikane ko iba ari AC cyangwa DC. Guys, ugomba kumenya neza ko iyi A ino symbols ari ya AC cyangwa twita alternative current. Hanyuma uraza ugasettinga muri value naho ushaka. Nkanga dufite maximum ya 20 amps. Bivuze ngo ya appareil yacu ishobora gupima current ingana na 20 amps. Amps is unit of ampere. Current. Ampere is a unit of current. And here naho dupima current yacu yo muri DC. Ahangaha uri kubona ko iyi symbols ni ya DC, hanyuma iyi symbols ni ya AC.
Aha, ikindi kintu cy'ingenzi rero nk'ino appareil dukunda gukoresha ya digital multimeter idupimira n'iki, izadupima icyo twita continuity. Ni nayo tugiye gutangiriraho uyu munsi uburyo ushobora kuyipimisha like this. Uraza ugashyiramo ino pointer yawe, kano gaheda ugomba urabona ko katameze ko na hano hasi. Kano gaheda kacu kagomba kuba kareba mu kintu ugiye gupima. Nk'ubu ngubu hano iyo tuvuze hari agasimbo ka diodes rero na sound, then iyo tugiye kuhapima tuba tugiye kureba ko ikintu cyacu kiri connected cyangwa nta hantu cyacitse nko ku rusinga. Iyo tugiye kurupima nk'abatekinisiye hano rero turaza tugashyiramo ipointer yacu, twarangiza tukumva ko ya appareil yacu ari nzima. Iyo ukojejeho ino header kuko iyi path izino port zose ziri connected, ni ukuvuga ngo iyo ukojejeho like this ya appareil yacu urumva ko isona. Idasonnye biba bivuze ngo uru rusinga rwacu izino connectors zaba zarahiye like this. Hano ni uburyo dupima continuity guys. Ngira ngo iki gikoresho ntikizagucange, hanyuma dushobora gukora indi video cyangwa tukabereka uburyo dushobora gupima noneho current. Reka uyu munsi twige continuity dukoresheje appareil yacu. Here turafata urusinga hanyuma turupimire turebe kari ruzima, ubwo nawe wabikora. Okay, hanyuma urugero twarimo tuvuga tugiye gupimira nk'uru rusinga rwacu. Urabona ko uru rusinga rwacu ni urusinga rumwe, hanyuma icyo tuba tugiye kureba tuba tugiye kurumva ko urusinga rwacu nta hantu rwacitse. Ese rurafatanya ahantu hose? Iyo tugiye gupimira continuity rero nicyo tuba tugiye gukora. Nk'aka gasinga uri kubona, nshobora kuza nkafata umutwe umwe, hanyuma nkagenda nkafata rwa rusinga rwanjye rutukura. Mwibuke tuba twasetinze appareil yacu ahangaha muri resistance. Iyi ngiyi resistance bivuze ngo niho tuba tugiye gupimira na continuity. Ugafata ya red yacu ukayikoza ku mutwe umwe like this gutya, ugashyiraho agasinga kawe, warangiza ukaza ugafata na black terminal yo common, naho ukaza ugakoza ku wundi mutwe gutya like this, then ukumva ko urusinga rwawe rufite continuity. Nk'uru rusinga uri kubona ko rufite continuity kubera ko appareil yacu irarupima neza. N'ahandi hose wahapima. Uyu munsi rero twagomba kureba uburyo dushobora gupima continuity na dukoresheje ino multimeter. Thank you very much. Thank you for watching and enjoy your video. Thank you very much guys.